ole tunruma hian India in nuclear warhead missile anei te karon thual deuh thuak dona India missile nei kan soi ma in akom chakpa China missile nei kan han soi ma support dona ni China hian nuclear warhead zani somsari borvel anei meka October sangkha zuka somruk pali khan nuclear test masaber anaya sangkha zuka somko paruk khan an hnung beratan test anei le bok ani China hian nuclear ral thuam sin indona manrua anei zinga intercontinental ballistic missile ICBM anti chu anei that pol ani a khomol pui dangka phak China ICBM te hian KM singkhat sanga ahla anka phak ani China hian mel ma missile laka anram ven himnan missile ron thlok lo hriat theina le lo ka chiat theina man ruwa thatak mai anaya khomol pui dangka phak missile hi China hian somkwa ai tam anaya chungzinga somruk paruk chu khomol atanga ka chhuat chi anni chuti line India hian nuclear warhead za som thuma tanga za somli in kar vel nei ni in report ania sangkha zakwa somli pali atang dei to khan nuclear nei tur hian India hian tran alo la to a sangkha zakwa somsari pali khan test masaber ani India missile te hian KM sang ni zanga atanga KM sang rukahla anka phatlang pui ani ballistic missile te hi chisang sang athin ania short range ballistic missile SRBM anti te intermediate range ballistic missile IRBM anti te ania tin khomol pui dangka phak intercontinental ballistic missile ICBM anti te hi India hian anaya ekni le prithvi missile hi ballistic missile te ania ekni 1 atanga ekni 4 thleng hi munlai hol kap thei IRBM anti te zinga mi ni in ekni 6 hi khomol pui dang kap phak ICBM ani India missile ni then khatte kan lo thlir to do nanga prithvi missile hi India missile nei masak ber ania prithvi 1 hi sangkha zago somrit pariat khan test ni in tuna chuan man ani to lem lo ani prithvi 2 hi sangkha zago somko paruk khan test le ani a meter kwa sai ni in alaya hol tlangin meter khat point pakhat alian ani bok nuclear ral thuam keji sangkhat thlengarit apai pon thaya KM zani somnga tanga KM zathum somnga thuya ka phakani prithvi 3 hei hi China le Pakistan epna na India siam chua ania kumsang ni khan thuam that ania keji sangkhat thleng ral thuam nuclear ral thuam apai pon thaya KM zathum somnga tanga KM zaruk vel aka phak ani dhanus he missile hi khomol atang le tuipui atanga ka chhuat thei ania October ninga sangni som pani khan hlotling taka ka chhuwa ania tin November ni somni pathum sangni som pathum le April ni kwa sangni som panga khan hlotling takin Bay of Bengal Orissa tuipui kama tangin Indian Navy in Dolong INS Subhadra aka chhuwa aloni to bokani he missile hian keji zanga atanga keji sang khatarit nuclear ral thuam a thlo chhuwa pui thaya KM zathum somnga athuya ka phak ani he missile hi longka chiatna atana man ber thin ani Akash missile Akash ti hi Sanskrit tong ni in van sky soina ania munlai hol ka phak tura duan ani khomola tanga borua ka mel makana tura duan ania he missile hi Defense Research Development Organization DRDO te kut chuak ani kem som thuma hla in do thlo na hla mi lovaka phlathai tura duan ni in Indian Army le Indian Air Force tenan mangmek ani he missile hian nuclear warhead keji somruk arit aphur thaya heng ho hi motora phurson mai thei ania ol samphian mai
mel ma thlawna emo missile ron kal lo chhut chiat nan po atangkai hlea boruak mel sang ni azaw mel maral thom ron kal vel a vil thei ani he missile hian radar system achom ngala aman hi India poisa chuan cheng veibel se sing ni sang thum le zathum lai ani nge US dollar ang zong chuan US dollar billion li vel ani chu Trishul missile hetiang missile hi khomuala tanga boruak a mel maral thuam ka na chi ania DRDO 10 an siam ni in ti phui sui chho mek ani Trishul missile siam chuak tur hian sangkhazuka samret pathuma tangkhan boi pui chho alo ni to sangkhazuka somko pahni alo ni chuan he project hi ti hlotlin alo ni ta he missile hi Brahmaputra class frigates in Purin he tang hian melma ama chon thin don ani borua ka melma thlona le missile ron kal ka thlak nan te atangkai dona tin melmalong ka nan po atangkai hle don ani he missile kal chak zong hi rilet ni achaka kal thei ania radar system ne na thuam ani bok sangkhazuka somko pariat khan Bharat Dynamics Limited 10 an thuam tha in an ti changtlung ani thuam thatani hnu sang ni panga khan hlotling taka en chin ania he missile project atana summan ralzat chu cheng tu le ding on ni point zariat som ni paruk zet ania US dollar chuan US dollar makta duai somli pakhat vel tinani chu he project hi official in sang ni pariat khan khar ani ta ani BrahMos missile hi mun lai hol ka phak tura duan ania tuin hoi longa tanga ka chhuat thei ania longpa ngai le thlona te khomuala tangpoa ka chhuat thei tura duan ani bok he missile hi India le Russia te thodun na tanga siam chhu ania Russian cruise missile technology manga siam ni in BrahMos ti hi Russia le India lui ming thang pani Brahmaputra le Moskva ming choya phua ani hei hi khovela cruise missile wing chuak chak ber ania rilet ni point pariat atanga alet thum thlenga chakina thlok chuak thayani longa tanga ka chhuwa chi le khomol tanga ka chhuwa chi asiam ania boruak atanga ka chi hi sangni som pani khan siam chhuwa ania hypersonic version BrahMos true hi tuna hian boipui le mekania hei hi an siam chho huna chuan ri aya let sari let riat vela chakin a thlok chuak thei dona sangni som ni chuan he missile hi siam zo bei sei ani Agni missile soito angin Agni missile hi India chuan vorber te jinga mi an nia Hindu mai pathian ming choya a ming hi phua ani mun hlavak lo atanga mun hlatak khomol pui dang kap thei tura siam ania Agni missile jinga series masaver hi Agni 1 ania sangkhazuka samret pakwa khan tes alo ni towa KM zasari thleng akap phakani Agni 2 vethung hi KM sang ni atanga KM sang ni zanga thleng ka phak tura ruam man ni in meter som ni asai ni in alaya hol tleng in meter khat point pakhatalian ani bok April ni sari sang ni som pathum khan India hian he Agni 2 hi China epnan hlotling takin Odisha atangin alo test to ani kha Agni 3 hi Agni series zinga pathumna ania July ni kwa sang ni paruk khan Odisha tuipui kam Wheeler Island satanga ka chho ania KM sang thum zanga athui ka phak he missile hian nuclear ral thuam ton khat point pahni arit aphur thai ani Agni 4 missile hi Agni missile palina ania Agni 2 prime ni thin kha Agni 4 ti athak ani he missile hi November ni som panga sang ni som pakhat le September ni som pakwa sang ni som pani khan Orissa tuipui kam Wheeler Islands a test ni in an test lai hen KM sang lia thui akap thei ani abi ka siam missile phur motor rocket motor launcher manga ka chhuwa thei ania he missile hi meter som ni asai ani bok Agni 5 hi khomol pui dang kap thleng pha ICBM missile ania
Defense Research and Development Organization DRDO te kut chuak ani missile dang zong aya changtlung le pui sui zo ka siam ni in KM sanga zanga ahla a mel matom buk suwa sam theidon ani ekni 5 fi April ni som pakwa sang ni som pani jinglam darir le midis sari khan Orissa tuipi kam Huilar Islands atangin hloting takates alo ni to a missile dang aya zang khai zok le muk zo ka siam ani a sei zong po meter som pasari point panga chau ni in motora phurkwala du du na hmuna tanga ka chu mai thei ani na hi a thatna pakhat ani akni 6 hi changkang le changtlung zo ka siam chhomek ani a heipo hi khomol pui dang ka phleng thei tura don ni in India hian a siam chhomek ni a report ani a tui hnoi atang le khomol atanga ka chua thei tura don ni in he missile hian KM sangre da tanga KM sing khata hla ami melma arun thei don ani ekni 6 hi meter somni la ya sei ni in nuclear thuam keji sang khatarit apai pon thei dona nuclear thuam aphur mai baga amari zong shrim shrim hi keji singa sanga lai ania media then khatalan dan chuan agni 6 hi siam zo to ania khovel ramdang mai za wangin India hian alates lo ni in an soi ani